15 kuthiwa udrink-ke baba-ke bamba nakhu 150. Ufike lapha amagade la sisebenza lawo lapha ngifike ngithi ngiphuma ngidlele futhi manje nginezele eCaptain ngithi cofa bese ngibale bambana la hambe bese ngiphuza nje u2 liters ka drink ngiseze night shift Nidle no cheese. awu bengidla ushiza awu bengudla ushiza base ngithi bambana lapha shuthi nje awu bese ngiphila nje impilo e-right kabi kanti ngifuna ukubulawa bafa ngifuna ukubulawa Unokubula usukhulu phela. ukubulawa ngikuphela hey yabona lapho ayabona la mastermind le hayi le bifuna ungivayisa shole hayi bonakale ke nje ke lapha ekuthini mase bengixwayisa ukuthi pass up uzof ngase ke inyawo zami ke zibafishaneke manje kuyakhona manje emsebenzini angisayi manje khona la uyangifonela ngicela uze la wena angisalibeki manje hayi ngicela uze la ngingaphendula wathi bayifona wayesethi what ngicela uze lapha wena ngathi mina yini ngani ngase ngiya kuye mangifika kuye wafika wathi angekho right ngiyagula ngithi mina ayichaphela kumele ukuthi uhambe uye Kodwa eclinic ayina ngempela cha savumelana ukuthi kufanele eclinic ngithe nje ngapha akanoko usuku noma la ngapheli noma ulandela ngezwe nje ifoni ngithalo uyabona wena betha ngabo wena wenze. ngithi mina yini manje ya umithesela manje ngithi mina hawu ngithi mina manje ngiyabheka hawu shothi ngiqondanisile hawu ekusheshile njalo ngicela uze la ngiye ngo-attenda ke le nkinga ayishoyo afathi odokotela bathi ngikhulelwe mina ngibambile wathi ngangizizwa kahle nje bafike bathi ngikhulelwe bangithestile bangicheck akho ne-proof njalo ekhona la ngikhombisa ukuthi nakho uthe mase khuluma into ebesefaka nje ezinye indaba efuna singagxili lapha hayi ngithi mina hayi ngiyakuzwa yabona nje angikho sure ukuthi ngempela ekhulumayo ngoba zange sisebenzise ke protection akabe wathi hey ngifuna lento mina Ushwena. wathi ayifune lento leyo Wayibuza. wathi manje silala nje kanje wathi ubusho lokho icondom ayifuni mina ayifuni awu nami ngangena ke nami yabona aje manje mfowethu ke sengihamba ngibuyele emuva angisafuni ukulala lapha